Whaafelo i atu Telefola Radio Samoa le nei tae au o talo leso tofi. Wa amata toi whaafau po tua nisi o whaletali malo na whaao ngai a vea manofo anga whaanofo e sea. Talu mai ona saule ko viti le lua tausanga talu ai, o lea sa tele ina whaao ngā whaletali malo e le ngata e whaanofo e sei pase se taunu umai whafo. Ai whaapea tangata a fie le community. Ma o le toa telo i la tau sa whaao ngā ina po tua nei whale o e ua a fie le vairusi. A o talatala mali e ai tua o yo ni usila ato ai malele mo o miola whaanofo e seo pase seo mai wa umatui. O le whae unga o le vai aso nei lea wa wa ai eile telo whaletali malo e toe whaaleleia ma whaafou le whaatotonga ino potu. Tala le News Hub o nisi o nei whaletali malo le ata punia e whaia ngā luenga whaamama ma whaafou. Tolu se fulu aso lo fuafua e tāpuni ai nisi o au na ngā whale ma o lo wa ai fo ia whao ngā le taimia malo lo ai le au whai ngā luenga. E le o fale tali malo umasafa o ngā lea ua a mata ngā luenga whaaleleia o no lo mo mia lava nisi fale e a ngā ieita ngata o lo ti ngā ina le Omicron a toa mapase se taunu umai fafo e le i whaia tui. Ua whaata ia ma ua le fia nisi le tau o lo whaata winai rapid antigen test i fale talavai. E ui o leana saule tala le malo i le vaiaso talu ai o loo wha ai e mata i tū ia aua ne iso o na tau ngā tāle tau e whaata wai tū o rapid antigen test. Pei tai wa maua tala wo o ilunga i leono se furulua tala i vas furuiva sene le tau o le pusa i tasi le e iai test te lima. Reportia le News Hub o le tau leana whaata wina i le whale talavai le Unicemi Upper Hat i le aso lua. Ai o mai ananafi, lima furulua tala i vas furuiva sene i le pusa male whaamtalanga. Na mafua lea ona sana o le tolu pusa na totoe le aso lua. Ai mai le Consumer New Zealand, e fulinga mai o lea sai totonu lava o le tau whaata oto le tau na whaata wai le whale talavai, ono o lea whaapea mai, e ono whaata wina i tua mai le ono tā la limas fulusene, i le se fulu iwa tā la i le test. I reporti wa iei fuafuanga le pack and save o le aia whaata wina i ana supermarketi, i le tolu se fulu lua tā la iwa sene i le pusa, ma o le atu tusai ma le tau o le countdown. O le Chemist Warehouse o leo lo ia whaatawina le fast food whata la iwa sene le pusa. Mai nei fale o loa uma, fōlinga mai o le warehouse e tau ngofia i lava lea na o le tolus fulutasi ta la iwa sene le pusa, lona winga, e ono ta la fasa fulu sene le teste tasi. Ai mo i lato o lo maua iau ngol fulu whaapea household contact ma nisi o tangata whai ngā luenga nga waa, o lo mawhai o na maua fua ma e mawhai fo i o na nga i le GP manofuanga o lo whai ai siaki. Ua silia ma le lua se lau fast fulu lua afe tala, le taua mea tō tino whaaleanga ina ono o le te e Wellingtone. Tele mea tō tino susunu ma whaaleanga ina le au te e o mai lava i le pō ana pō. A o tau ma whaile o leo e ki lia uma ese ta avale, fale ie, ma lapa ta itangata e anga ese. Ele i whai ngofia i leo mai lava i le pō ngisa na nafi le tae au. E o ane lava i le pō ana pō e le mapu, ono o lo o sofa i atu fo i le au te e la tau. E oi laile vevesi ma le eise toa i le aso ato ana nafi, ai ua whaafetai e tangata Wellingtone, o le au whai pisinisi. Ma le toa tele i lungo le social media tau mawhai ngā leo ona ua whaatetele le mi ngā o le au te. Na tau fia i fo i ma au nanga trains i Wellingtone i lungo whautua ngā leo mō le saunga le mū, e le ngata i pasese a o le au whai ngā luenga. O se tasi o mea tō tino ananga tāna whaaleanga ina i le afi ana nafi, o le whaase e a whanau e lua se lau whaasfulu lua afe tā la, lea whaato a lua tau sanga tālu na whao ngā. A o whaawau pēa leo ngā leo, o lea uwo o atu le City Council o Wellington e le whaasolonga e whaamama le la pisi. Ua tau a au le malo whautuanga po o a whea e whaamuta ai polo inga whaamalo siei tui al koviti, ma o lo tālia se whaiunga mai le malo. Ua toi whaatepa le Minister Koviti Chris Hipkins le i unga o le whaamasinonga na au mai e soli tū la whono le haafi o ngā lue ngā leo. Ma le militeli, ona o le whaamalo si o le tui. Mai a Hipkins, o se whautuanga o lo sawai wa uma le taimi nā o ngā ai lea polo inga. Ma e ono whaatuma wina pēa mo le vaenga le soifua malo loina, ona o le lamati o le au nanga ia afianga o le whaamai. Ai mo isi matanga luenga ma au nanga, e ono le toe mamau a ngā ile malo e ave ese. O polo inga nei whaamalo se le tui o lo tū malo si ai David Seymour le Act e ave ese nei loa. A o Christopher Luxon o le National o ia talo sanga ia vave ona manino mai se aso e whaamuta ai. Tala muli, ma ua fo ile isi uta tele o whala au whaasaina ma ua tau fia ile toa ono.
Ono se lau se fulu tolu kilo kalama le mamafo methamphetamine na mauil malai vaalili au kilani, i le aso tofi al vai aso tāluai. Ma o lea whaatoa a matatao fia i leo leo i lātou na soeina i le aso lua. O i lātou uma o tau fia, e mai le luas fulfitu i le tolu se fulu wono tau sanga le mātutua o au kilani. Ma ele ngata o mōlianga le au mai a whaasolitu la fono, ai whaapea mōlianga o tupe ele elea. O nisi o tau fia e iaiso o tanga ma le kengi o lo o whaamautui au se tālia. Ele i whaailoina mai e leo leo po o whele atunu una sa wai leuta, pau o lea, o lo o soeina pea ma e ono whaau popo tangata tau fia, mō soesuenga. O tala na o le tae au, manuia le nei aso. Vai malolonga